kana wazogara zvandikubatisa ipa kuti boys ndocheka nyama kwete mabondi boys ndobudisa nyama kana wazogara munodya maparasi nyama dzemawa unocheka zvotodaro ndocheke nini kana kuti bani ipona uchida ulingo munongodibatisa torevesenda kwemimi nepoto munoti bikira tiye hapo ndakatongosiyana nayo kama tingoita zvatawinga panapa wati baby chi nyama anyama ndobudisa nyama dzinoba ndegeze basi tatomboda kubvunza kuti kapoto akandike aiwa akapoto kandokwana na nyama wagadziriza baby nyama ya nyama yauta nyama iki badi Nje kuna manera hapo ni magazi wewe nditanga kufanya sanda ndo baby lako mwana shi mwozi wati pamwe pacho ka ndo baby lako chopindura kweshino pane zveshe ndo nyama dzangu ita kuti mukundira mira pane zveshe tomira isakagara ndingamira ndo baby lako mwana shi atipo pakurisana mubvunzo urungobvunza kuti ndicho chimoko chako pamodiwa yesu no aiwa mungona chika atina chatukona kunya ipoto yemazoisiya seko yama mchitaro aiwa shamara tida ndo nyama yanga mchicha ndo mungona iye nenika ndo manyama iko kwaito unora zuwa racho